angitshela ukuthi mangithi ada inhleklo mbazi ngale bhodlela avele ngaliyekela lapho nethi ngilikhipha lesidungu lesesinangaphandle mshangala lonke umuntu athi cha namanje musikwangena lesidungu la sahlala la ya lo umlomo lo wasala la wona sekusele wona kuphela ayithweni amshayeni cabanga ke witness uNkulunkulu ukufaka ngamabomu edakeni angithola yeah ngamabomu yabo hayi angithola ukuthi enze ngawe example phakathi kwabantu ukuthi amandla wakhe asesekhona angithola phela mina laba sobise ukuthi ambulala vele things ama-special items okwamakhosha leyo bengifuna we leave no stone unturned yeah manje sengizwa kahle mina sengitshelwa umntana kibo umuntu uCherry angithola ukuthi ayithulana yaphila lethu sisingala yeah angithola wavunga ngambona vele uGawu nami umuntu 7 angithola vele asise grand angithola ndoda abathi bamsaba plan bekayiboss angithola bekayiboss besisgobhedla angithola yeah uyafana namajabs amngane cancel lo uyamkani umajabs khona enye abathi umajabs yakhona eDenmark ya ngale Denmark welihleli 1 lihlala likhala welihleli 1 naye bamusha bebamusaba ukufa yona angithola ngithi ngiyambheka umuntu wakhona ngasho ngithi wena angekho uzoganga wena azu uyiboss njengoba ubani njengabo mabhodi namazu or umabhodi nginsele cabanga ngasho ukuthi lona wena ekubuya wena uvuma yithi yangithola angeke ubuye phela so manje mawuvaya uya right and mase uyogila ukawuza sankawuza ndoda lapho bengisabhema ngafika ejengabhema insango ngisho i-drugs la i-drugs lapho bengasalibhemi njengoba already akususile la ya lapho bengasalibhemi lapho bengiphuza ibhiya lapho lapho besengiphuza ibhiya angithola okay ngahlala lapho vele ngaze ngapregisa angithola khona ngara ngapregisa masengibuyile ngapha vele ngasale ngabuya sanke ngisahlala ngale ne Christmas ngasale ngayidlela ngapha angithola so manje ubuyile ngapha eKasi sekuphelile ukuganga or usaspina vile bro wami sengibuye emademonini uthi kuphelile uganga ngibuye straight la ngifunde khona uganga manje sewugangiswa manje sekuwesi ke kangisankawuza ngithi sengisukela ibhiya ulana ngiqale khona ukuskimeni outhamelinye igangster lafika lana lachawe nga6 amabullet angithola buye eJozi lishaya amatrans lela lihleki leli angithola buye waspine la lwaspina waphonse phezulu uTebere uOrla angithola hali yandoda Joe hayi kulana ke ngangenela khona kakhulu yona ngitholana kanjani namjidi mina phela ngi-out yangibona ngintwana ngithola mina ngithe net mangibuya ngapha bengithanda ukuhamba nge1 gcwalisa itafula nge1 ngicambe case lamaheneken ngithi ibhodlela ngihlale nge1 bonke labantu bazoza ngithi bayubona utshwala kanjalo baqeda bayacabana bayalo labo bangutshwala wami bese ngiyabagamula ngihleki ke ngithola ende kanjalo sebangijwayela abantu ayisengitshintshile manje sengi-out sharp angisankawuzi yabo net manje ngibishaya kakhulu phela bengibhema kakhulu ende bengiphuza ibhodlela straight so kahle usubstitute ile lapho bengisubstitute angithola ngotshwala angithola ayindoda vele nami ngiye ngotshwala ayingimngena uncanyo kakhulu nabo utshwala vele buyelane nogelo wami shove sibe nencosi yabo ngishove grand kulana ke ngacala khona mina ukuphatha sami isibhamu because ngifuna sibuyele emuva kancane leso thize wona sicale kusithole kanjani isibhamu mngani shuthi siyeza nabo achoose angithola ende ngokuhlukana kwazo nje ibhamu bezivela Joy mina angazi bezingivele lapha ngithola ushilo ukuthi mina lahle ibhamu ndoda nami ngazi bezingivele mina ndoda vele bengakhona ukuspina ngaphandle kwazo bese ngisijwayele after ukushaya ama-brag bese ngijwayele vele isibhamu vele mawubamba inkunzi kencela nakhona inkunzi bengayibambe ngibambe idolo angithola inkunzi mangekubambile ngibamba igroup hayi umuntu oyi1 ufuna igroup
uzothola wonke lamahohla nje bofika nje ufuna igroup ngiyakutshela ubalekayo ngamlanda buye naye mngani yakuthiwa namanga ngiyakutshela bro wami ndoda mina bengadlali ngane ngijune la ikazi or bo la ikasi wangathola siblomile lapho uyafika Kenya endoda abaningi abantu engibakhombile insimbi bangazi nabo mina ngibamba ngikwazi tseka ame police station batshele ngithi uyangazi batshele maqeda ungabuki emushuthi isindile akuthiwa serious bro wami ukuthi mhlambe kanjani akubona mina ka ngiyambonga uNkulunkulu ichintshile impilo yami mfana shothi yangithola ngoba ngazithola sengibrike kahle lapho regional indoda bangipreacha nga 32 years and leso sikhathi ugirl kade sese break kulana vele ngithi bese ngicala khona ukuhlupha kumeza kakhulu ngaso lesibhamu and bengahleki ka mina ngibheka 1 kwethu uyalavusa so bona le intention ukuthi vele mawuzongizela kabi ngekushaya benginalowo moya mina angazi hayi shothi angazi bengicwele ini ukuthi vele ngiyadubula vele wangacala mawubhodla kahle yangahle mina bengibasele mangibasele kahle ngima lapha ikhona lasetsala nanga uthi abheka sigcwele shine qeda ngivala akhuzo Bramdala ninwathi hayi nikhona ngayenzi lento yakhuzo boshwa abona ukuthi hayi kuyafana so nalesi azi bese ngenzeni mina inhle gadladla bese ngizinikelile bese ngizidelile yini into enza ukuthi izidele because unomndeni okubhekayo bra wami ukuthanda kakhulu imali yangithola yabona manje ngifela imali at least ngifela imali yangithola mina imali bese ngithanda ngendlela ngidanga 137,000 nga 1 week ngalesipani hayi ngesipani ngomsebenzi ka ngikhandile yangithola ayimorosa shoot manje andoda ngithi ngomuntu 7 ngithi ngophuma gogo ndoda 5 squad i23 December bangithengele neimpahla basangithengele impahla zo Christmas cawange ekhaya mina ngishayile ke ngulova ke leso sikhathi and ngiyintwana ndoda vele mabasakubhayela ibhadi impahla ngithola mangifika endlini ngithatha le mpahla ezintsha hayi ngiyacoka ngipha abantwana basebukhama etime ukubona bona inkinga bashanga amaphepha seseyingubo amapage abacini angithola amagogo ngithi ngiyamqinisa wathi Nicholas angifunde imali yakho uyithethe le mali yangibona angithola uyithethe imali yabo ngithi amagogo athi azini Nicholas ngithi angifunde imali yakho la ngicela uhamele le mali ngithi angibeka la yabo la ibeke khona uyithole khona ndoda ngivaya khona ulithandephi le 170 something k or leyo unfinished ila makhaya besakhanika ngithi yeah besakhanika umsebenzi wethu so manje yesithuna sisibhamu ukuthi sithole kanjalo besizele namajita grand and lapho kusaphusha nemeli grand emphandeni ngibikiswa yini ngoba ilife yakho manje ngathi ifuna ukukhanya grand bro wami ukuthanda imali ne-addiction kahle ngifuna ukuyara imali ne-addiction angithola into masoyijwayele ugcina ungasamazi umuntu unembeza uyafa ngiyangithola so kusho boshaya noma ngabe ubani nami ngiyavela awubhekeli mfundisi sangoma wathiwa nomuntu uyangena unkena nginandaba phela obvious ngiyashisa mina angithola labantu bawomana bapark mina ngikhulaza imali angiyeni ukuthi bathini ayibona la ile bese kusinda bakini kuphela ndoda ngiyakutshela musibese kukhala unozala mina kawayikho into ebengibhayizisa kawo esigrand net J mina ngapha ngiyangithola yonke into ka mina manje ngihlala estradini mina ngiphe net J ngemali yasestradini ngiyangithola bese ishaya vele nje mina bese ngijwayele ka vele bese ngiphila ngobugebengu manje mabazokuveyisa ngale 32 ayini yini into ezokuveyisa ke cabanga ke into useless Jan for i2 isinuka gcwala isuka ra ku2 rand ndoda sibuye ohisi ne okay besitho spina mase kusebusuku uyabona sidliwe nasemadayizini siyabuya sina next sibuya la ekhaya siyadisha manje sinama senti nyana sithenga ibhiya sihlala isinuka la nangu umzala ndoda azongishaya net the 2 rand ami ke cabanga and ngapha hlena ama black nyana yabo ngiyasho ngitema out nangu omunye nazo sibasela nangu udlala i2 rand nami bathe umzala ngibhodlelo uhamba nezinye ezithu zamaZulu
angithethi ngiyazibheka leza egoranyana ngasho ukuthi abazokhuluma sengembambi angindawo angithethi mangithi ata inhleklo mbase ngale bhodlela ngavele ngaliyekela lapho nethi ngilikhipha lesidunde sesinangaphandle Insale vele. mshangala lonke umuntu athi cha namanje musikwangena lesidunu la sahlala la Nomlomo. ya lo umlomo lo wasala la wona la Sekusele wona kuphela. ayibusweni ngamshayeni cabanga ke iwitness bokubani ebengimele court eregional nganamuntu azofakaza athi uyangihambisa namanje angeke ngikhohle uyazi naye ukuthi ngamtshela athi mama Ndini unesipino nofuna ukungigwebisa umama Ngomani lo mama walapha eTavern mama lo ngisho wathi unesipili asizokuze court uzomela idoti cabanga uzotestify la icabanga wena ngisho ukuthi wena azuyaganga So lelo bakudedela just bakuveyisa nje. bangikhomba ngomuntu athi ngaphinda unyathele la wena hayi ukuthi lento lena asibona ngathi ayo cabanga ke lecala balijinja angithola athi robbery with aggressive say one maningi ecaleni eli1 mase ngisho ukuthi hawu bathi hayi li1 lizokugweba la li1 ili1 kumele lingwebe ngisho ukuthi eli1 kanjani manje Ngoba ngenza nabo abantu labo manje mayibe lakushaya vele li1. hayi yabona lapha mina ngasinda ngalela lo yakho Ngoba lo mbuso ora lasendlini lapha. nothi umagogo ngiphandelenye loya notaliboni umntwana mncane so akaboni Mama. ntombazana lo yafila so yabona ama-batting la avela batshela kawana bokwantana umntwana mncane labuyela esikolweni my sister ngamfumana Yini mshishisi. iloya lami lafika ekuseni yabo ngithi mina ngazi ukuthi namuhla sengolanda isigwebo manje ngamangala nini ndangibiza the Paxton ngithi visit yabo mangithi le loya lithi anoda wena vele labantu bokuthatha ngeliwane ecala ngeke wasurvive konke la yabo hayi ngisho ngithi sengojika mina ngithi visit sengojika nenhliziyo ebuhlungu futhi manje sengolala yakuthiwa yes ayivele ngasho ukuthi avele hayi sebongidudula sengiyangale nto le yabo agogo avele hayi ngolanda isigwevele bavashe bongithatha vele ngathi umntwana wami ngimbona sekana 16 andingaphugela upreg cabanga Yasho ngiyoflya phela yini. ngasho ukuthi angihamba manje ngayibona kahle la ile ngokuthi ayikhona ngeke lapho ngiseseyintwana bo angiboni ubuserious bakhona futhi ukuyaphi amara ngabona ndama sesecourt Udala ke ngiyahamba. lapha mnota kunamuntu ngiyabheka lo mntwana sekhaya Yvonne phethe umjoro sakho ngaka mangingena nje bonga 5 track ngikuza le loyo bamba so Yvonne uthi mina 500 angitshela uNicholas ngiwana lapha ndoda bengi1 ndoda da Lapha mawulindile lapha phansi lapha emgodini ngi1 ndoda engasho ukuthi vele la ngolanda sona ekene basela njani ndoda ubona wangathi yes avele ngasho ukuthi afoko kuyiko ndoda lapho kuloya mthwalo ndoda ngithene ethi mabacala mngani bangidedela lo mama obhizi lapho bangicindezela ngagcina ngibahleka musilapho ekhona bafuna ukungicindezela mngani ngamanga bambuza ukhulumeni into eshona le zanke ngisakhuluma mina ngavele ngahle basolo bambuze ngavele ngahleka lapha alapha ngagcina ngasho bathi wena ngaphinda unyathela hayi ukuthi asiboni naye umzala makasola akhuluma ubhizi yazikhomba ba ungishaye so vele uyabona lezi mbo ndambona lo manje endicabanga lo manje uyo lo ngweba le 18 months angaphandle ecaleni ashitelena ayizwa le ende yimi ngi1 futhi obuyayo hayi fithi manje balinzani baligapha or lakshanga 5 months hayi baligapha laphela sanke bangigweba aphuma nalo mjoro sakhe angithola phuma nalo mjoro sakhe konke endoda ngaba nenye inhliziyo ukuthi enamakhathoni lawo ngathi ngale muva mngani angithola ndoda ngawashiya ukuthi nangabe vele kuyashuka mangabe ngihamba ngithengele ndoda amakhathoni izinto ngithengele izinto ezinye ngisho ama-Colgate nga3 izinto nga3 vele ngabona ukuthi la vele ngiyahamba vele yabo angabona ukuthi angithola ngaka abuye ngishiyela ama-out lapha vele ugwa izinto angibuye ngijika nazo mawucabanga wena yini yadiselisa umagistrate ukuthi akhiphe kubeni ubufakazi bomagogo bakhona baringera ubufakazi bakhuluma amanga azanke kwenzekani uzanke ngambamba inkunzi
umzala uthi ibekeze emuva mina ngafike ngamkapa emuva wawa ngamkhuthuza ngamgwaza yabona manje seyajika la ile ayisisenjalo njengoba yenzekile bona bekumele bakhulume icelisi ukuthi lo vele wamshaya ngebhodlela lesikhathi walokhunje ubaba nge2 rand lapha iphele kanjalo bona abaforced ukuyigcinezela abafaka amanga manje nabo ushishisi babona ukuthi amaye sekumanga phela la sokuyistory lesi babo bazifaka bona ehlathini ngasho umuntu lo mama bafuna ukududulisa nge32 ngemncane so so manje njengoba usho wena ukuthi iPaxton compared to imoda ngayiko amadalela wahlala isikhathi sikanani iPaxton iPaxton bese ngiziphinda kaningi bese ngiziphinda kawo ngawo lamaqala we-pavement roof ngamacala lawa snacks ivela ama-pavement roof ngithola vele bese ngiziphinda ngifuna ukungasho bro vele inkunzi vele yiyo into beyinumber 1 isikhathi ohleli phakathi la emaphela how many months iPaxton mfethu ngicabanga isi best ngihleli 4 months ngihlala lapho benjani or bujonga ukuthi nawe athi mawufika la baba ukuthi angazongitshela mina hayi or wafika azilana kunjani azikunjani iPaxton bro amne thina ezasesigoga siyisigoga ngiyangithola uzozenzela into yakho akekho ozokubhayizisa ngiyangithola thina bebasiseparate njalo thina net masingena futhi mina ngazi nginokuba nebad of kanjani every time mina net ngiboshwa endoda ngiboshwa nama out vele ngiyangithola bese bafuna ukuseparate ababona ukuthi labo bame inkunzi ejele bohlupha la ndoda inkunzi ejele ahlathi kanjani manje inkunzi ejele ndoda sibobambe inkunzi ejele la khala idonkey piri lapha mara sinandawo seswinini ngiyangithola bro nje umusibosha nasibona ukuthi silenyuku or masibuya kubhesuku nesibamba before sofike ngaqala ukubamba inkunzi ejele ngiseseyijuvenile sibamba awuthe bayigwebile nina na juvenile ngiseseyijuvenile eRoad ngithola king ngithola sayidablela impahla ndoda omunye mina ebhuku ngiyakutshela wena yasho idonkey pin lashaya strong zase Witbank za confessor zonke isigoga safa necala lavala ijele zobona nobhemani bafana wena ngithola into eseri oke wayibona kule sikhathi ubusho sona yini into eseri like into vele ebona utisa lijele bro mina ngifuna ukutshela amanga ngisengakayibona ngaphakathi sengakayibona ngithola angifuni nokungasho yabo into ebhedayo bathi snacks ngaleyo ndlela ngisengakayibona mara mina ngazi lezi ezi snacks nje ngithola ezi grand yabo ezikhanyayo hayi lezi asekumnyameni ezikhanyayo ezimhlophe nje umsebenzi yabo phela yabona bro ngizokufakela ngocwela ngithola mina ngiyi26 ngistone yard mina samashumabeli no6 asempumalanga ngithola isisebenzi sokukhanya ngithola ngakho mfethu mina ngithanda kangaka imali angizenze futhi sokushuthi kahle inombolo ushayela ngento oyithunayo hamba ngomsebenzi ukuthi wena ngabe umabaleka ubayirafti net lezo mina mfethu angizifakaza ukuthi ubaleka kanjani ngoba ama rafti nawo musafunga ngapha sinceba bafowethu nawo so manje wena ke khona umuntu umjita oke wangibeka ukuthi yena makathwasa kwaphuma inhlavu yamkhomba kuphi kubona ukuthwasa kwakho uthwasele emdiyadiyeni uyithola vele awungibeke ukuthi wena uthwasa mfethu woza ngikufakele yangithola ngokugcwele yangithola phela yabona imasho zakho ziyafakazela yangithola mina ngize ngishayelele ngimasho zami yangithola bezifakazela yangithola bangikhweza ngokugcwela bolova hayi phakathi komdiyadi yangithola nje stishile ngithola kavela ngidabukile bobukhosi nje bangishayisisa phakathi komkhosi yangithola ayalanda umfowethu angibamba mfowethu yakubaba so manje mawuphuma ke niki lapho ejele sobuya eKasi life iyachinja or still bro mina ngitshela ukuthi life iyachinja abona namanje mina ngizokucocela enini yangithola
mina ngabe ngilana namuhla ngomusa kaNkulunkulu okay ngithola ngaba kusuye mfethu ngabe ngasala endleleni mina ngithola bro mina bro mangeke ngithi I am a recovery next. I'm not recovering for anything. I am a survivor. Yeah. Ngithola bro because I did survive ngithola angifuni nokungasho azi ngithola mfethu ngakho ngithi mina ngomusa kaNkulunkulu yabona ulova noNkulunkulu hayi izinto ezihlangene mfethu ngithola into e1 ngiyabonga mina namuhla ngaye ukuthi ngisahamba ngezamini khona ukuthi ufike la bro wami mina ngina 18 hole segoni ngithola dame bangishiye bathi ngibhodile kawo khona la eKasi lapho eStarlight ngishayela intwana zamadekisi intwana lezi wozama lezi zicimo le ntwana zala eKasi le ntwana lezi yazi mina ezinye nje le ntwana mina ngizazi kade ngokugcwele mara ezinye zakhona sengiyazikena nyana nje engaqwali nangazo angizikena nginandaba namabhifu okuzibiza ngenombolo bazibiza ngamacala babaqeda bajoti bayakhanya angithola baze bakubloze ndoda ayi mina ngazi ngithi benginokusipana lapha eStarlight angithola zafika nini zifosta ukungena ngeKasi ndoda ingodi azingeni phela ngithe mathi kancane hayi ingodi la angithola andoda vele kwaba umunye umsindo nje usuku wakhona ngithola akusasa ekseni angiziboni intwana lezi kahle kahle izinenkinga ndoda nayo enye ndoda ekseni wonke ushayisa ayengihluthula ibhodlela khona Thankwareni angisho ukuthi ayangijwayela le ngilande 10 kembu ngezwe ngigone nami la emuva ngiphizi nale ndoda sengiyezwe ngapha ngahlatshwa ngithola andoda zangishiyada gone mina ndoda ngaphapha sengisesibhedlela so weak anakhona ndoda lapha ngazi lapha basho uthi ngibholi phela 18 ndoda izimbobo ka say 3 star abayikali vele bayishaya zawuzikwazi nokugwaza intwana ezochacha zishaya yonke ndoda so manje because ngiyabona ukuthi just such a humble guy mfethu grand ngisasephazi ngarayiring ukuthi le black engaka mfethu le manje ngibelieve because mina ngicocele something yabona uNkulunkulu usebenza ngendlela eziningi ne ngithola azi mina kwesinye isikhathi nginocabanga ukuthi abona kahle uNkulunkulu ukufaka ngamabomu edakeni ngithola ngamabomu yabo ukuthi ufune hayi ngithola ukuthi enze ngawe example phakathi kwabantu ukuthi amandla wakhe asesekhona ngithola phela mina out of nowhere mzala bengi wrong turn manje sengifundise sengithanda isonto phela today I preach mama today phela mina ngikena useselonekile wesahlala evezi yabona akhumbula lokho mfethu ngakho ngithi manje that part of life kuwe ngicaba nethi ngeza lokho bathi ngathi uJoshua bekakuthuma inyama wena wayenqumbuluza kudlisa yonke uJoshua lenyawo lesiko konke bese kalani athi yangimora bese bathe uniki sekaqala lapho awu uniki sekaganga uniki ndodale awuthi lena bangistira akhumula bewabhejisa lotho lapha ekhona nabo Bramsiko phela uJoshua bekawusipalisana ayithi bekatrana nosisi wami manje ngiyafika nami ngentwana hayi ndoda bangistira isinkosi 1 nama chips hayi bangistira isinkwa nama chips ne cold drink mina ngifika ngithenga izinto ezi2 nama chips ne cold drink mangibuya wathi sesiyisikwa sathi manje jumubani esakho sicede unoma akathi sijikise hayi uthi sakho sicede bafo ndoda uthi uyadlala la angithi uyadlala le outhi ndoda yathi drink opop ucabanga hayi cold drink opop manzi 2 liter amara ngasincenga ndoda ngasincenga phambi kwakhe ukubhekile hayi la babizi bangihleka ngendaba oBramsiko mina ngithi mhlambe muzi waganga or something no next bro
ngithola next zonke ngaganga lothi ukawunota wonke unomhlelela isibhamu nota mabhuleti yonke into Chachi kahle. yeah nota 38 ya futhi angeke ngizala So manje awungichazele la wena nethi uphumile la ucale nini kahle kahle ukubona ilight ukuthi yazi le life le ayikho sharp bethu and yini into yakwazi ukuthi recognize ukuthi there's more than this life. hey bro ngitshela ukuthi mina ngazithola sengilala phansi ngithola okay room lami ngathengisa konke kuthi abheka ngisahlali khona hayi sengiphila ngapha ngiyaganga yabo enota ngomunye u7 ka nota yangithinta la yena out of nowhere again avele nota ngaya straight kuMogogo ngamtshela straight ngathi yabona uMogogo ngisafuna Tenet mangilala nota izonota ayinota bengikhala ngithi ngiyacabanga ngisesemncane so into yangizwisa ubuhlungu bonke abantwana basekhaya ba right baphumelela why mina ngibhede angithola why mina bro wami mara ngithi khona kumele abhede angithola obvious black sheep lehlezi mara hayi kangaka angithola baba hayi kangaka mngani phela mina bro wami ngitshela ukuthi bengispana ne athola ispan 2018 eChinet aba permanent operate ibhaki without a license operate without a license ngiyangithola iva ke lo mcondo lona wabodova abolova bafail angithola yabona mawuyithanda imali uyayithanda bro wami angifuni ukukutshela ma angithola kumele lingene esikali ibhaki anabaka fithi yadlala wena walivayisa nota wangishaya dismissal da abatshela bangihijacka da walibhayisa or la ukalo akena why bangishaya dismissal you can't operate without a license hayi ukuthi ibhaki lahlekile I understand le hijack but operate kanjani without a license waseyaziwa abantu abahroti yenu njalo nakhona ke ukuze kwenzeke lokho le outcome bengisakutshela ngayo lena bayishaya ngama bullet ifika ishaya ama trans ngapha vele izinye outzayo ngithola ezaseJozi lezi vele zimkenayo alezazibuzi zafika zaphonsa 80,000 laphansi sithola hlala amakhadi kuRDP nabo babhemi nabo Jameson vele sibaningi nyana azamsimangele brigade BM la ngaphansi ekuhlekezeni out ezithu ngisiphethe le bag nyana nje yamakhula eCafetin phonse lapha endada baba sifuna ilori Friday sifuna ilori Friday sebayazi ukuphusha yona hayi leza zamtshela abazi uyaspana uGrand umzala akasaganga usuka le leza zamtshela endada so sifuna ilori Friday bayibekile 80 cash ake yavona leyo mali lelo viki na Friday phela anahambi nofuna noshaya ispan amadoda anyamalana ngawona yes so le obdrag bafuna bayikhipha ifuna ishuno yini uye yena abanandaba ukuthi uyishona kanjani bafuna ilori kuye yewena yena into uyidlala sonke le mali akacabanga ubhizi wasitshela nokuthi emadoda sayidla yafuneka le endinye ukusesidlile phela ekuthiwa mele khambeni lapho bro uthatha la seSpanini naqeda wabaleka wayeke eSpan ohlala nabo mahosha umjidi kuphi eJozi withi bekagabhula inyanga yonke abhadale end of abamboda bomahosha order ucime yiwo umahosha cabanga ngizisuhlungu ya uthi ulaleli ku bekalithanda umzali bekalithanda blind so manje akusuwo vice le yaseSpanini or now vice yaseSpanini sakho baba bese zikhala nathi uzothini so manje
back to life again. So neminyaka engaki manje uphila lempilo uphila no so great manje yabona manje bro wami ngina 5 years 5 yeah akubi khona ilanga elifikayo ukuthi namuhla ngitshela ukuthi ngisaba nokudonsa i200 ewalethini yakamagogo noma yakabani imali mayiwile ngizothi baba top mali yakho kwenziwa yinto beniphi yenziwa ukuthi uNkulunkulu ngikhombise conscience elifeini yangithola bro wami ungithashile wathi yabona namuhla mntanami sacela ubakhombisa ukuthi yabona mina ngiyakwazi ukumthinta umuntu achinje yazikhumbula bonjani ngikufuna bathi ubolile yakubuyisa ntwana yami sana ya mina ngizokugeza ngoba ungowami wena awusiwabantu yeah angithola namuhla ke shona khona nawe ube umfanele ube isibonelo kibo uthi kuyaphunywa kiyo lento le drugs crime brawami ayiki rehab ezokunceda kunani unless wena uvume phuma kuwe ama medication nani ungathathile kuphela imali beka iBhayibheli la brawami bengalazi mara ngathi mangilifunda ngakhala ngezwa lezi neje leyo nto information asho ngathi yo kanti umuntu bekabhekile so manje asithi kule ngqosi lezi nabo already eba experience the same life engcosini zabo le wena boyiphila ungaba advise uthini because abanye they decide disown abantwana sebaphenduka ihlazo manje sebasaba nokuvela kumakhelwane azi ngithini mina ngithi mina hayi ndoda banga give up ebantwaneni babo azi ngoba usathana usebenza kanjani uNkulunkulu moza la emhlabeni ukuphuthana noma umuphi umuntu uza la emhlabeni ukhala mawuzala nongakhala manje sakuhlapha amaraho ukuthi ukhala khombisa ukuthi uyakhala uyaphila yangithola bakubeke la umama wakho uyathula uthi tu because uthando ulifila ungaboni mawuyibheka uboni uyalifila bese uyathula uthi tu kanti kunesitha esikubhekile la siusathana emhlabeni sikulindile wena uza nothando ezulwini yangithola ufika la emhlabeni kuonabanda manje uzodibana nazo zonke izimo ezidifficult ngoba kusemhlabeni wakhe la uza nethando lakaNkuluNkulu wena la ya understand manje kumele uovercome uNkulunkulu uzokulwela zonke into nesikhathi sayo too much mara kumele uvume ngewakho umlomo ucala ukuthi inkosi leyo inkosi nomsindisi wempilo yakho akekho umunye futhi understand akekho umuntu ozokuncedisa bro ngaphandle kwakhe uthi iza nomthwalo wami kuye hayi emntwini uyapha emntwini ezinyangeni umthwalo yokucedelela solo nje yathi tshela bro yeah so kahle amagama labo olady ababekezele ngithi ababekezele abazenzi yangithola ilesimo usathana abacindezele kiso the most abantu ababhema ama drugs ma out a sharp intelligence afundile azizinto eziningi yangithola asesenenkungu nje phambi kwamehlo mina ngiyawathandazisa each and every day yangithola uNkulunkulu manake ehlisa amandla wakhe phezukwabo nabazali batshintshe baphile abadalelwanga ukuthi babe yibotho usathana uyaba misdirector yangithola into engiyabazwela mara ababone ukuthi kuyaphilwa naku sikhona thina sikhonile ukuphuma yangithola kuyasurviveka kulempilo kuyaphumeka akunakufa kunokuphila so Grandshap njengoba le kasi sibona right iyakhula manje sibantu eCrystal hey so wena indlela thina esingenza ngayo umphakathi stophe uthi sijinde uzozenzakalela o khona indlela engenziwa ngayo ukuthi sibe right abona bro khona indlela esingayenza ukuthi lidenge nje inyamalale yabo ngoba ngiyabona nami ngithi ngiyabheka kawo the most abantwana manje eCrystal nengcondo yalahleka abantwana basese normal la bayararaza nyana yini inkinga bashoda ngani yabo ukuphapha bajaha izinto abazazi uyangithola and ma 2000 la umntwana ona 13 utshela ukuthi ufunda into serious ucabanga umntwana 13 leso sikhathi intwana ibhizi namaCrystal uthayibheka noda uzothini yini inkinga abazali kumele babe responsible yangithola ngiyabona ukuthi iminyaka umhlaba uyatshintsha umpeke umntwana wakho uyambona yamazi musa yangithola
yenza make sure ukuthi akagcumukeli egodini. But yonza njani because awukho nayo 24/7. Awukho nayo 24/7. Kulana acala khona ukwenza le nto. Ayifethu yabona ngabe ngitshela manga ngaphandle kwamangeke ama project nananda ayikasi lana kuna next labo uyenzana abantwana mabaqedile ababuye isigela benzani abenzi next benzani akuna next igroove kuphela into abayaziyo my bev ukutshela ngebev ngomdanso bathi ayikho into zojuju yebo ngoba nebhoda akudlalwa lana kunayibhoda la ayikazi vele sikhulile ayikathi lana kunama ground akunayitedi akunazinto eziningi nje yangithona lezi ezikhona nje azibona ziyahawulisa she yabo okuyiko mara sothini awike yabo so okukhona ukuthi mina yabona mina bengisacela i-chance ukuthi yabona mina mangathola i-chance ngakhe rehab ngapha uyangithola hayi rehab ukuthi mhlambe yani bro wami yokukholwa ukuzibuyisa wena ukuzivuselele wena ungumuntu yangithola ungubani kuhlala nje net mawufikile lapho angitshaja yini nje sokhuluma yangithola kahle why uzilahla wena impilo yakhe kayiwana ayina second chance yangithola ibayadinga le inkulumo labantu labo ukuthi ukhulume nabo straight to the point yabo ngoba ukusolo ugega nawo usona lena lebodlala ngawo yangithola bro wami lento lengikhuluma into enengiyazi ukuthi vele sodlala ngawo nabo babona nje basadlala ngithi kumnandi kibo basezuba umnandi nani bathese abayiboni inkinga and ngisho mina ngibona lokuthi nina right yabo ngibheme kungekho abantu mina young effect ngithola bro wami ngoba lo hambo lolutho nosolihambile mase lo hambo yibo labo nathi sinabantwana abayakhulu akusi right ngithola angazi mfethu kumele nje kube nje neprogram nje ukuthi vele umntwana onenkinga umzali achaze sibuye nje sipaluleni ingqondo yabo sibafake endleleni yona vele njalo angazi futhi just question yana for Uniki so kile umbuzo question bafu namanje mina ngithi ngiyabonga bafethu. So any last words mhlambe ungathanda ukuzinga oleli lakho nangabe ngenzeka libona mfethu mina ngithi yabona namuhla ngiyabonga ngithola oleli lami mfethu lihleze linsimbi phezulu yami impilo ngithola yabona ngendlela lengifrustana ngalo bra wami inhleki ngizwa nobuhlungu ngithola yabona uma umzali ngumzali bra wami ngithola mama lo yawo so mama miphela ngiyafisa ngathi umama wenation kahle ngithola ngendlela anothando ngayo for wonke umuntu uyangithola nje ngiyamjabulela ngiyamthanda angifuni nje yo masifika kuye bro WhatsApp because nami ngibonga ukuthi angilazi le site lakho leli boyile before ngazi lo Niki lo ngamshiya sisemncane then namanje bangibona izibonelo ngiyabonga bro wami ungalazi le site lami ngoba ngobheka one ngisho nguthetha apela mhlawumbe uthi afika na ufike komunye phela uthetha ngithi ngiyabheka kahle ngithi kushuke ngapha la ngithola bana soyithi aphethe kubonga mina bro wami yalazi udaba so guys thank you for watching this episode bafethu since Uniki njengoba sibekile story yabonga mfethu ukuthi I don't know when was the last time ngiphathe umjida oseka clean njengoNiki achaza story sakhe hopefully ke ababhaya nabo ababonile le episode bafisa ukuthi bangazoza la beze because this episode is about you aligning about your previous life not your current life not unless nangabe usayichuna right now you are welcome fine because we are aligned because sine strategy sibone umuntu and it's in the last funa ukunderstand ukuthi lento yakhe iqala kahle njengoba Uniki naye achazile abanye bangamcavu sisiyamcava ukuthi iqale kanje yafika kanje and senzela ukuthi abazali bakhona ukubona ingcosi zabo ukuthi mase behave kanje longa sekalahla intaba ngithola anyway thank you very much for watching this episode you know we're doing it like we're doing it for TV the purpose of our podcast as well pushing your palm, you're pushing your palm, you're pulling your vibe.